hatiwa chini ora khomolong jengara coordination committee hai ka jengara tipramo thaningai tipramo tha TWF YTF jot miloi jengtine kaise rally khaijan thang tama tamne bagai tinin jaw rally gakai niya 11 February chini bobagra je 10 bochor romoi village committee election khaijagya abonor sawai bobagra supreme court je case khaimani or result chini positive hai ka chung applying kha obon bagene Tripura sarkar je village committee khlaya bibinno ojoha phunugai khlaya khlaingai topona phiaba chungora chini bobagra ni sai tungmungbai supreme court applying man bagene tini kaisa bobagra na hambairina chung tini rally khlainan thangtom जों तो दिनारा चिनो खुमलंग आमचाय ने जों दिनारा हठात खलायमियान परन जों दिनारा हठात खलायने चिनो अब जे दिनि रेली खलाय अब खाय हामबायनो माने बोबाग्रा जे सुप्रीम कोर्ट केस खलाय खप्लाय माने हाय के बीजेपी र चेन खुबै चेनै सुप्रीम कोर्ट जे हार माने ओय ताबो जे इलेक्शन खलाय विलेज कमिटी इलेक्शन जे सिगोन मा खायनाय द बोसगां फेब्रुवारी ने 25 तारिख न इलेक्शन विलेज कमिटी इलेक्शन मा खलायसिनाय हनै सुप्रीम कोर्ट राय रिमान्ड दैया चिनि जों बेलायखि तंथगै खा बेलायखि हामजों लायै जब तो बिसिनि चिनि मनिटरिंग बॉडी तंनाय अब जे गवर्नमेंट हाय ब्लॉक रग विभिन्न डिमांड जायगा पंचायत सेक्रेटारि बाय छाक नांजा खुक नांजा माने अबन बागै ताब विलेज कमिटी इलेक्शन खांकाय जब तो बरक जों नाय जतै दै सामं खलायमानाय विलेज कमिटी खलायखांगोन चिनि दफाने हाय का चिनि प्रत्येक एरिया ने चिनि प्रत्येकटा बिसिवा जों सामं नायजो मते खलायमानाय अबनि बागैनो जों दिनै बेलायखि खा तंथगैनो जों हामबाय रेलि खलायनो थां